Vladislava Gordić-Petković redovni je profesor engleske i američke književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde drži kurseve iz oblasti šekspirologije, rodnih studija i teorije anglo-američke proze. Interesovanja Vladislave Gordić-Petković se kreću u širokom spektru književne teorije, istorije i kritike, publicistike i prevođenja sa engleskog. Knjiga sabranih tekstova, objavljivanih u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova, zagodnetnog naslova Mistika i mehanika, 9. je knjiga Vladislave Gordić-Petković. Knjiga nosi naziv Mistika i mehanika i ti si to na zanimljiv način objasnila šta je za tebe zapravo mistična mehanika. Činjenica da kada čitate knjigu koja naravno pripada umetničkoj književnosti, uvek ste svesni da je autor istovremeno i proračunat u svojim namerama i obuzet inspiracijom koja ima mistične efekte. Knjiga je nastala kao pokušaj da se istraže prostori racionalnosti umetničkog postupka. Prostori racionalnosti bi bili svi oni trenuci kada pisac svesno odlučuje o atmosferi, tonu, ulozi pripovedača i mestu pripovedača, a sa druge strane mistični prostori književne inspiracije su upravo oni trenuci kada je pisac ponesen određenom namerom, željom, u čije poreklo i čiji efekt nije sasvim svestan. Tako da je naslov Mistika i mehanika zapravo bio pokušaj da se spoji nespojivo. To nespojivo je uvek prisutno, uvek koegzistira u književnom delu i mislim da se ovaj naslov može čitati kao neka vrsta onih deridijanskih binarnih opozicija koji u stvari nisu opozicije, nego se prepliću, prožimaju i zapravo stvaraju novi prostor književnog tumačenja, koliko god i novi prostor otpora tumačenju. A ta večita ravnoteža između tumačenja i otpora tumačenju koje delo pruža je prostor u kome kritičar može vrlo lepo da se snalazi dugi niz godina i da odatle zapravo dugi niz godina posmatra književnost i da bude njen tihi saveznik. Kako to da se ti kao anglistkinja istovremeno gotovo podjednako veoma uspešno baviš i domaćim stvaralaštvom? Kada čitate književnu produkciju, bilo da ona pripada klasici ili našem vremenu, uvek tražite i saglasja i razlike. Uvek prepoznajete saglasja koja jesu razlike, dakle prepoznajete detalje, tehnike, postupke, poetike koje povezuju srpsku književnost sa anglofonom književnošću, ali prepoznajete i razlike u primenama tih istih postupaka. Dakle, prepoznajete mogućnosti jednog autentičnog govora na tragu širih tendencija, opštih tendencija koje su uvek prisutne. U 14 eseja ove knjige, koja je tripartitno podeljena na dramsko, žensko i pripovedno, šetnja kroz književnost počinje sa delom Jeffreya Chaucera, teče kroz Šekspirova dela i završava se negde pošto prođe kroz poetike Tennessee Williamsa i Borislava Pekića, završava se u novim knjigama Milete Prodanovića i taj dugi put je zapravo pokušaj da se prepoznaju određene zakonomernosti stvaralačkog postupka koje ne zavise toliko ni od vremena, ni od poetike, koliko od trenutka proračunatog žara koji postoji u svakom književnom delu. Vavilon je jedna lepa beležnica našeg vremena. Beležnica u koju su stali zanimljivi podaci o knjigama koje je vredelo zapamtiti, o inicijativama koje je vredelo sačuvati, o savremenim kretanjima književnosti koja bi inače ostala jedna nezabeležena tajna, nesačuvana tajna. Ono što je bilo izuzetno važno jeste da je to emisija sa jednom postojanom tihom reputacijom koja je od početka zaintrigirala publiku, sačuvala krug znatiželjnika,
koji su je pratili kroz programsku šemu, kroz vreme, kroz različite autore koje je predstavilo, različite poetike, knjige će se u mnoštvu izgubiti. Ako ostane u njima zvučni i tonski televizijski zapis, one imaju šansu da budu sačuvane mnogo više i u našem sećanju, i u arhivama, naravno i u bibliotekama.